tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan dam Reng Chunga Martar ti kan ngai thla ho le do nanga hemi thupui mang hian devotion toy te kan nei le do nia pathian hruaina in cholkar thar kan lo mang le ta a amasa in pathian thu chanchin tha mathai jiak bung som le paruk chang sumni panga thu hi ilo ngai thale masate ang tu po anun hom him du apia ngina chana nga tu po ke ma awanga anun chana pia ngin ahum himang lalpana thu mal som ro se amen heti hian an choi thin Martar raw rawa lalpa tana thi ain lalpa tana nun hi ahar sa jok anti thinani adik na chena om thein ka hria a nun na hlana thia Martar chuan hring nun atop zui miawa wangin atluk thei to lova living martyr anti ero hi chu dam chu ngatana lalpa tana nun angaya ma ni nun phat reng mayangaya ni tin lalpa tana inpek zo reng mai hi chu a ol sam lo thinani kan thupui dam Reng Chunga Martar a living martyr ti hi in hriat theu to nu ani in karinga mi hengin nuam ati ber le hlim om ati ber te tuyati ber te hi nun achen danani a chutiang ang zong zon mu tuma an in zirtir na atang chuanin philosophy honga po hian nun philosophy te hial an lo dong chuaka chutiang ang thil pathian du zong ni lo kal san le sima ban san wang chu bible chuan nun chan ti ina soyani lali suan tu po ama zuya chutiang ang pathian du lo zong chan ngam te chavin an nun tak he khavel hring nun chau ni lo chatuan nun na an hum him donani ati a khavel nun nom na le hlim om hlim hlop thil thang zoka simphal lawa piangin an nun tak zok lalpan I suwa thisen mga ape kha an chan thungang atiani vaina hian lalpan suala wanga din pun chia zong chang thin de na Krista achan vo thatin reng min pek min tiama chumi changtur chuan min som thar le a ahnen panturin min somani dam Reng Chunga Martar ngamten simin Krista an bela khovel nun an Williama ngai ngoin achak om na tele ahlim om na tele atui na te anom na zong chu ui ngoya William chungin an suna khovel thil an thena Krista an nei thungani Spurgeon a chuan khovel chu I then I divorce lo chuan Krista nen inin nei theilo ati a he dik em mai ani khovel nen kan in then lo chuan Krista nen kan in nei theilo wangin vaina hian khovel then ngam te hian an nun an chana an nun nom ve na tur an hlim ve na tur an chana nima sila chutiang anga khovel nom na chan ngam te chuan lalpa wangin an nun tak an hum him dona khovel nom na thlang zok te chuan an nun tak an chan don ani chatuan hrem na an kal don ani chu wangin vaina hian dam Reng Chunga Martar te hi an thi na chu sual lama ani a Krista lama ero chuan ti nun an ni ani ti hi hria ila khoi chan vo zok henge vaina hian kan thlan don ti kanin zot thar le don nia ring tu te hian khovel ma a bak lalpa ring tu kan ni na hi lan tir na tur khovel dang kan nei to reng lawa he khovela nge hian khovel kan thi san ngam angai ani Krista tan kan nun ngam po angai bokani nang nung tura dam Reng Chunga Martar ni ingam donem thi tura ma ni tanan ma ni nun chun zom zel nge ikhan Krista tana chumi chan chuti hi vaina hian lawin zot non le la itan hezo na hi lo changla pathian nen loin remang cheu lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung ber he khovela hian
he khovel ko thera nge hian nangma ring tu tlang chi pakhom anga ding chuak turin nang chuan min ti a chumi tur chuan kan nun nom ve na tur le kan hlim hlop ve na tur zong te thi sana chan ngam turin min ti a chutiang anga dam reng chunga martar khovel thi san ring tu ni tur chuan vena hian he thu cha ngai thatu te hi kan nun atharin min bo sai le la he chol kar thar lo thenga hian itana nungam tur le itana khovel thi san ngam turin kan nun hi atharin min bo sai le thewang che chu kan nun tak kan hum him na kong om chunani wangin du than tur dang kan nei chong lo chu vena hian atharin kan rot thlang non le e min hmangai tu la li suam mingin kan ron thi le amen